kubera ko umugabo wawe ni umutwe wawe n'icubahiro cyawe. Amen. Bibiri zivuga ngo Kristo ari umutwe w'itorero, ngo niko umugabo ari umutwe w'umugore. Habe nubwo uzambara ibirato biri hejuru bigerekeranyije ukazugenda bamwe bari mugenda nk'abafite amapine kubera ubwirasi. Habe nubwo uzogira amapine ukazuyagendesha, tuzoba umutwe n'umugabo. Amen. Mwirinde gufata inshingano. Umugore mubi icyambere aza yishira mu mwanya w'umugabo kandi ari umugore. N'igihe cy'abagore bakera b'abapagani, abo bagore ngo bageze babita ngo ni ibishegabo, baza bategeka mu rugo umugabo ntabacishe mu mwuka. Tureba asagararamba ariko umugore mwiza icyambere azayicisha bugufi. Nyoko amanyi yogoshesha agahara pwa kandi kazanyama nyingumiriye inyuma n'igihe nyije mu kanisa kicari inyuma sinyora wanyishaganya kwama bamupenda kote ujuje ibyangombwa uwo bacamani oya imaba yanyishaganya ngo mese gute alo mbinguni turi muri impact tushamburiye amapera turema reka babwire ijambo rimwe nta mugore n'umwe uzohemberwa kubera ko yicaye mu ikanisa. Abagore bose batagira impano z'umwuka wera cyangwa imbuto z'umwuka ntibaza batanga umusanzu, ntibaza bumva. Habe niyo bavuze ngo batangaze basigare azasohoka mbere y'abagabo igitangaza nta bwanwa afite. barahari. Yesu ashimwe. Amen. Katurambure Bibiliya zacu dusome Yego. Go gucungura umwanya. Turasoma mu gitabo cy'Imigani igice cya 31 umurongo wa 10 wonyine, ariko turasoma no wa 11. Igitabo cy'Imigani 31 umurongo wa 10 haravuga ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona arusha cyane Marijane igiciro. Umutima w'umugabo we uhora umwiringira kandi ntazabura kunguka. Ahora amugirira neza ntabwo azamugirira nabi igihe cyose akiriho. Amen. Amen. Turashimira Imana ise umwami wacu Yesu Kristo duhaye kuba hano hantu. Imana ihabwe icubahiro. Turashimira Imana yabahaye umwanya muri ibi bihe dufite ibibazo byinshi zo kubura abantu ibibazo, ariko turashimira umuhate n'umwete mwagize no muri ibi bihe nabyo birakenewe ko tuba imbere y'Imana. Rero turashimira ubuyobozi bw'itorero bwemereye abamama ko badutekereza bakadutumira. Imana ibaheze umugisha. Kubw'umwihariko turashimira abamama ubwabo mubakubitira amashi kuba baratekereje bakabona ko tugomba kubana. Imana idakiranirwa ibaheze umugisha. Turashimira abaririmbyi Gentille kuva Mbarara hamwe na mwene data hariya twarabanye akiri muto cyane. Mwaririmbye neza, Imana ibaheze umugisha kandi muhagurutse mu gihe cyanyu. Imana ibakomeze. Ndavuga amagambo atari menshi kubera ko uyu munsi ni introduction. Ndavuga amagambo ane aranga umugore. Nta mugabo tuvuga, turavuga umugore. Aranga umugore w'imico myiza. Umugore w'imico myiza. Iyo Bibiliya ivuga ngo umugore w'imico myiza, hari abandi bagore b'imico mibi. Nabo barakowe, nabo barabyaye, nabo bafite abagabo, nabo baza bacumba, nabo baza bateka, nabo baza bipodowa, nabo baza bamesa, nabo baza bakenyera, nabo. Ariko haleluya, itandukaniro abagore b'imico myiza ninde wamubona arusha cyane Marijane igiciro kandi ngo umutima w'umugabo we uhora umwiringiye. Bazamugenzi wawe ngo se umugabo waza kwizera cyangwa yarahebye. Hari abagabo bagiye kurwara pressure kubera ko bafite abagore babi bagito. Turabashambura mu izina rya Yesu. Nimba muno hari umugore mubi
utera umugabo umutima gupapira papira. Aho. Iyo umugore ari mubi umugabo azagendana uruhuha agira ati Bibiliya izivuga muri iki gitabo cy'imigani umugore mubi ngo ameze nk'ikimungu mu magufwa y'umugabo we, ni nka kanseri muzi ukuntu izimera nabi. Niba uri umugore ukubabaye nka kanseri mu rugo uragoye cyane, kubera ko umutima w'umugabo wawe ntuzi umwiringira wateye ibibazo. Amagambo ane aranga umugore w'imico myiza. Umugore w'imico myiza. Umugore si uburanga, umugore si tari, umugore ni umutima, ni imico, ni ingeso. Amen. Umugore w'uburanga bwiza utagira imico myiza, utagira ingeso nziza, ameze nk'ipeta y'izahabu nziza y'agaciro ikwikiye mu izuru ry'ingurube izihara ijombagura iminyorogoto ifata ibintu bipfuye. Ariko umugore w'imico myiza ninde wamubona? Mukubitira Imana amashi, iyo jambo ndarikunda cyane. Haleluya. Amen. Mbere yo kuvuga amagambo ane aranga abagore beza, umuntu wese ari amataha yamenye ko ari gito nuko gusa abantu bazabikomeza. Ariko uramugenda umeze kuri umugore mubi cyangwa uri umugore mwiza, umutima wawe urabizi, urabiguhamiriza. Impamvu Bibiliya ivuga ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona, cyangwa se impamvu igomba gutuma umugore agomba kugira imico myiza akareka imico mibi. Amen. Amen. Icyambere, umugore agomba kugira imico myiza kubera ko Imana yamuremye nk'umufasha musaidizi. Iyo wagize imico mibi ntacyo uzufasha urugo rwawe, ntacyo ufasha umugabo wawe, bizabikunanira. Igitego kakujirana mu gitondo, igitego kakujirana ku manywa na nimugoroba, ntiwomenya gukora ubushake bw'Imana mu rugo icyo Imana yakuremeye, kubera ko Imana yakoze ibintu byinshi, ariko ikintu yakoze ku mugore ni ukuduha izina ryitiranwa n'Imana, umufasha. Impamvu igomba gutuma uri mwiza nuko Imana yakuremye nk'umufasha musaidizi. Iyo umugore yananiwe kumenya inshingano ziwe nk'umugore ngo abe umufasha, azaba umutwe. Nicyo gituma amadivorce agwiriye. Abandi abagize amadivorce ni benshi, ni bake, ariko abafite amadivorce yihishe nibo benshi. Nabeshe niba umugabo wawe utazumuramutsa umuyambire tangaza. Hari umwe yarambwiye ngo umugabo we yarambwiye ngo umugore we ntaza amusasira. Umugabo ni uzi usasa tibahari. Ese ko ni umugore cyangwa ni amahuho? Iyo wananiwe kuba umugore mwiza uzunanirwa, uzuhusha intego waremewe. Imana yakuremye nk'umufasha musaidizi ugomba gufasha umugabo kugira ngo urugo rwanyu rutere imbere, kugira ngo mugere mu bushake bw'Imana. Kubera ko imishinga yose tukoreramo imishinga yatekerejwe n'abazungu n'abirabura, ariko umushinga w'urugo ni umushinga w'Imana. Umushinga Imana izirureba ku manywa, ikarureba nijoro, ikarureba mu bukene, ikarureba mu ntambara. Igihe cyose wumva ko uri umugore ugomba gufata inshingano zo kuba umutegetsi mu rugo, kuba umutwe. Uba wazanye imitwe ibiri mu nzu, Imana izirwanya bene abo bagore b'ubwibone baza basuzugura abagabo babo. Habe nubwo wogira ijwi riririmba neza, niba uzusuzugura umugabo wawe, uyu mugoroba ugende wihane, tiwogera ku bushake bw'Imana. Impamvu ya mbere igomba gutuma umugore haleluya amen agira imico myiza gushaka no kudashaka. Umugore agomba kugira imico myiza gushaka no kudashaka. Kubera iki? Kubera guhurirwa hano ibintu byinshi mu rugo. Umugore ni umutekinisiye mu rugo. Amen. Nutemera guhinduka ngo ube umugore mwiza, uzoza ukora ibintu bibi gusa, utekinike nabi gusa, nugira ngo utekinike uhusha ibintu bimwe biparangana. Zamure datubwise. Haleluya. 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 Bwana wa majeshi. Haleluya. Umugore mwiza. Bibiri ivuga abagore beza, ikavuga n'abagore babi. Nano muri mwitorero, nano mu muhana, no muri societe. Tugira abagore beza n'abandi bagore babi. Babi.
bahari Bacece. barahari. Ugomba kuba umugore mwiza kugira ngo duhushe intego y'Imana, cyangwa umenye gukora ubushake bw'Imana, icyo Imana yagushiriye kuba umugore. Imana ntiyapfuye kukurema paraxita, yakuremye iguhaye inshingano zo gukora mu rugo nk'umufasha, musaidizi. Kubera ko uri umufasha ubashe kumenya gukora ubushake bw'Imana, impamvu ya mbere ugomba kuba umugore mwiza. Kandi kuba mwiza uwo biri mu maboko yawe. Wovuga ngo umere nabi, womera nabi, ariko wovuga ngo mbaye umugore mwiza. Umugore mwiza agira ibintu byinshi bimuranga. Ikintu cya mbere umugore mwiza agira ibyishimo. Habe nubwo woba ufite ubukene, habe nubwo woba bitameze neza mu rugo, agira ibyishimo naturel. Taza afunga isura. Hari abagore ngo baza bafunga isura akazamena akakurya k'umuntu warakaye gusa. Abonyine Azarakara nijoro, akarakara ku manywa, ntagira morale. Abagore barakaye mu rugo, urugo ruzarumera nabi. Inshingano z'umugore muri tere ya mbere ngo agomba kuba ari umugore ukora ibishoboka byose umunezero ukaba mu rugo. Nico gihe aza yiyemeza amakosa, nico gihe azagira amagambo make, agasubira akamenya gusaba imbabazi. Nta mugore mwiza ugira agahayo. Iyo umugore yagize agahayo aba yananiwe n'urugo. Ahubwo umugore mwiza aza yiyemeza intege nke z'umugabo we. Hano hanze turabafite, aza yamavuga ngo ni umugabo wabikoze, ariko Abigayili yaravuze kubera ubwenge, aravuga ngo icyaha cya Nabali mutware we ngo abari injuga ishiraho. Nimba ukeneye ko uba umugore mwiza, yiyemeza amafuti yose wewe, kubera ko umugabo ni umutwe. Intege nke ziri mu mutwe nizo zigaragara kurusha ziri ahandi. Kurumva? Nimba utofata umutwe wawe ngo ushire nk'umusenyi, ushire nk'utakataka, uzirinde kuvuga umugabo wawe nabi, uzirinde kugaragaza intege nke z'umugabo wawe nabi, kubera ko umugabo wawe ni umutwe wawe, ni icubahiro cyawe. Yema? Bibiri zivuga ngo Kristo ari umutwe w'itorero, ngo niko umugabo ari umutwe w'umugore. Habe nubwo uzambara ibirato biri hejuru bigerekeranyije ukazugenda, bamwe bari mugenda nk'abafite amapine kubera ubwirasi. Habe nubwo uzogira amapine ukazuyagendesha, tuzoba umutwe ni umugabo. Amen. Mwirinde gufata inshingano. Umugore mubi icyambere aza yishira mu mwanya w'umugabo kandi ari umugore. N'igihe cy'abagore bakera b'abapagani, abo bagore ngo bageze babita ngo ni ibishegabo. Baza bategeka mu rugo umugabo ntabacishe mu mwuka. Prima azagararamba ariko umugore mwiza icyambere azayicisha bugufi. Timuzi abagore nibo ba mbere kwambara, nibo bakunda kwambara, kandi umugore ukunda kwambara abakiri muri gahunda. Muzamwambara Imana nibibaha. Ikibi umugore mwiza atagomba kugira ngo ntukambare tukabe mu buzima bwo kuyoborwa n'amarangamutima, ngo wifuze kwambara ibirenze ubushobozi bwawe, ariko Imana nizoza ibiguha ukambara. Muzamwambara biremewe, muzamurimba biremewe, nta ngorane zirimo, ariko wirinde gufata inshingano z'umugabo. Wirinde icyo uzokubwira umugabo umaze nk'igisasu mu rugo cyangwa mu itoro cyangwa mu muhanda, azayigira umutegetsi mu rugo. Ariko abagore b'abanyabwenge kubera guca bugufi, amahuzu yose ahenze akomeye duhuriye ku ihuzu imwe nziza zitubera twese. Habe nubwo kwambara gana, kwambara spare, kwambara grass spare, kwambara biriya byose bikomeye, ntiwoberwa ugira umutima mubi. Umugore uzuberwa ihuzu tuzaduhuriraho nziza ni umugore ugira ubwenge bwo kumenya guca bugufi. Yema? Kubera ko umuntu uzi guca bugufi ni ijambo ry'abanyabwenge. Nta gipfu kize kimenya guca bugufi, nta kirara kizi guca bugufi, nta kayaya. Abanyabwenge nibo bazi guca bugufi, kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ko ni muce bugufi munsi y'ukuboko kw'Imana, naje ngo nzabazamura. Iyo umuntu azi guca bugufi aba representa Imana mu isi, aba yavuze ubutumwa, aba yarangije. Iyo wishize hejuru, Bibiri zivuga ngo abishisha bugufi zobashira hejuru, ariko abishira hejuru zobarwanya. Niko Bibiri yivuga, zobarwanya. Ariko ngo abicisha bugufi Imana izibahera ubuntu, ikabahera ubuntu. Abagore b'abanyabwenge kizokubwira kuri mwiza,
uzoza uzuka mu gitondo wumve ko ufite esprit yo guca bugufi, niba saa sita wumva ufite esprit yo guca bugufi, niwambara cyane ukabona wanywesheje wasaza wumve gusa wuca bugufi. Abagore ba kera batarabubu, umugabo yageze akira akaba ari we wihaye, umugabo akiga iwe ntazi ABP, yamara kubona akazi yakorera ifaranga, umugore akazi yamahota abantu ngo nabakire, atazi taro faranga yinjiza akira, ariko abona abakera abo ngabo sabubu. Abagore ba kera bageze birata, bakirata isifa y'umugabo, amashuri y'umugabo, ubushobozi bw'umugabo, umugore akazi yamahota abandi bagore ngo nabakire. Imana iguhaye ubukire, Imana iguhaye imbaraga, ukagira icyo urusha abandi. Iyo uciye bugufi bigira umumaro imbere y'Imana, kandi bikabera abandi igisubizo. Kubitira Imana amashi. Hallelujah. Mpamvu ya mbere umugore agomba kumenya kuba mwiza ukabishaka, biraharanirwa kandi umugore wese yoshiramwo imbaraga. Kuba mwiza biri mu maboko yawe, kuba mubi biri mu maboko yawe. No kugira ngo tubashe kuba abafasha beza, no kubasha gufasha abagabo, no kubasha gukora ibyo mu rugo, kugira ngo tuganishe ku ntego Imana yaturemeye. Umugore mubi wese aba yarahushije intego y'icyo Imana yamuremeye. Cya kabiri kigomba gutuma tuba abagore beza cyangwa se abagore b'ingeso nziza, nuko umugore ari umutima w'urugo. Umugore wese ni umutima w'urugo. Haleluya. Hallelujah. Umugabo ni umutwe, umugore ni umutima. Iyo umugore ari mubi mu rugo, urugo ruba rurwaye umutima. Urugo ruba rurwaye umutima. Iyo ndwara ni mbi cyane, iyo abantu bayirwajije mwese muzamumva murusha. Iyo ingo rero zirimo abagore ubwira umutima wawe ngo nimba uri mubi, urugo rurwaye umutima, rumeze nabi. Ndabifuriza kuba beza mu gihe musigaranye, kuko iyo umaze kuba umugore mwiza, niyo wapfuye utakibaho, uzosiga imirimo myiza, uzosiga trace, uzosiga inzira. Haleluya. Amen. Umugore mwiza icyambere kimuranga ngo agomba kuba ari umugore ufite imitekerereze yahindutse. Apana imitekerereze yo mu 2000, imitekerereze yahindutse. Nimba wagiraga ishari ukaba uri umuntu utakigira ishari, nimba wageze uvuga nabi ukaba uri umuntu wize kuvuga neza, agomba kuba ari umuntu udafite imitekerereze iciriritse, ahubwo afite imitekerereze itekerereza imbere, ireba kure. Amen. Hallelujah. Abagore benshi babi babanebwe bamumuhana bibihomora bibirara, bagira imitekerereze migufi. Ikizokubwira abagore bagira imitekerereze migufi, icyambere bagira agashesho k'akabana kandi ari abagore. Hano Gasarani ntabaha, baba za Dubai n'ahandi, Ethiopia. Ikizokubwira umugore w'imitekerereze mibi, iyo abantu bagira agashesho bagira ikintu baza bakora. Nta mwuka uba mu gashesho, nta n'iterambere riba mu gashesho. Icyambere agashesho kaza gatuma badakora bakaba abashangu. Icya kabiri baza bamena imabanga y'ingo zabo kubera agashesho. Hari abagore bamwe baza bashesha akaza kingura icyumba cy'umugabo we akajana mu wundi mugore ngo ni inshuti ye magara, akamubwira utuntu tw'uturofa, akamubwira utuntu ngo ni inshuti ye magara. Ngo agomba kuba afite imitekerereze yahindutse. Imitekerereze yahindutse ni imitekerereze itekereza ijambo ry'Imana, ni imitekerereze iba mu buzima bwo kuramya no gushaka Imana. Imitekerereze y'abagore bahindutse, haleluya, bahora baca bugufi bakihana. Imitekerereze y'abagore bahindutse, bazi kuvuga. Ni gute umuntu azabyara 5 6 ataramenya kuvuga? Ni ukubera ko imitekerereze itahindutse. Iyo agize ngo avuge azakomeretsa abandi, iyo agize ngo avuge azavuga abandi, ntazavuga ibintu byubaka umutima, avuga ibintu bisenya abandi.
narababariwe umugore wahindutse icyambere agomba kuba ari umunyamwuka. cya kabiri, iyo wamaze guhinduka, bi Pawulo yandikiye Abaroma aravuga ngo nuko muhinduke rwose, 12 umurongo wa 2 mu Baroma, ngo nuko muhinduke rwose mugize imitima misha. Ni gute izina ry'umugore ari umufasha gitiranywa n'Imana, ariko umugore aho kuba umunyamwuka akaguma akaba umunyamubiri? Umuntu agasirimba ari mu mubiri kema, ariko aho gusirimba ari mu mubiri yo kwicara akifubika, nyamara ngahudumiye. Hari ijambo rikomeye nishake ndangirize kuri iryo jambo. Hari ijambo rikomeye mu isura ya 4 umurongo wa 23 ya Yohana w'ubutumwa. Yesu yaganiriye n'umugore w'umusamariyakazi, yari yaranze nawe guhinduka ngo umugore wo muri quartier mu muhana w'umunyamubiri. Bagahora agira irari. Iyo waze guhinduka ugira irari ritagira umupango. Iyo uri umunyamubiri ntuzuje mu mwuka, uzuguma gutekereza ibintu by'ino. Ariko abagore b'abanyamwuka bakubitira amashi. Mana we, muzi ubukene dufite bukomeye mu matorero. Dukeneye abagore b'abanyamwuka. Iyo umuntu ari umunyamwuka azayoroha. Iyo umuntu ari umunyamwuka azi kubana n'abandi. Iyo umuntu ari umunyamwuka azayumva Imana, taza kanika. Mukubitira Imana amashi. Haleluya, haleluya. Nukuri kw'Imana urabizi nimba warahindutse, kandi niba utarahindutse umutima wawe gite. Iyo umuntu yahindutse gikurikiraho cya kabiri abumwuka, kubera ko Imana agacira Imana ntigeze yita abagabo ngo bitiranywe n'izina ryayo, yabyise abagore. Aravuga ngo uyu ni umugore, ni umufasha twitiranwa n'umwuka wera, kandi umwuka wera ni Imana, kuko hari Imana data yakoze mu kurema, hari Imana umwana yakoze mu gucungura. Imana umwuka niwe uhawe rero itorero. Ni gute abagore baba mu itorero batazabuzura umwuka? Swari na jibu pastor, ni gute umuntu azanywa ameza akaba umugore wakijijwe ariko ntiyuzura umwuka? Tangaza bacecetse noferi terega. Tugire gutya tugiye kurangiza. Ese kura kugira gutya nako hari tuvuge ruga tiwandika amandiko kugira ngo uca gusaza mu mubiri ba muzamura heke. Iyo ugiye kumanyura azaheka. Haleluya, Yesu umugore azaba mu kanisa tiyuzura umwuka wera. Icyambere nuko yanze guhinduka. Nta muntu uzihindurwa n'idini no gutinda mu kanisa cyangwa n'ubugenge bw'iwabo. Habe nubwo bugira impano. Umuntu gusiyo yahindutse niwe azayinjira mu mwuka akavuka ubwa kabiri. Umwuka wera nawe iyo winjiye niwe umwuka wera ntawuze uforode. Abantu bo forode inshingano akayobora abagore ariko yaraziforoze. Abantu bari mu kuba ba bishop bakaba barevera baraforoze inshingano, ariko umwuka wera ntawuze uforode. Kandi haleluya, umwuka wera uri tuza wihisha. Icyambere umwuka wera hari ugira impano 9. Ikindi ugira cya kabiri ugira imbuto 9. Umwuka wera ni umuntu iyo wakoze nabi azarakara agahunga akifata akaguhagarara iruhande, ariko ngo kubera urukundo Imana ikunda umwuka wera ngo ntaza dusika, kuko Yesu yamwohereje ngo azahora. Uzoreba agatabo kamaye wa muto kaza kerekana iyo umuntu ari mwiza hano mu maso haba hameze neza hakeye, haba hariho hano mu mutima. Iyo umuntu ameze neza mu mutima, hano mu mutima habaho Bibiliya zayicara irambuye, Bibiliya ya Yesu. Cya kabiri habamwe inuma usobanura umwuka wera. Cya gatatu habamwe isaki kwibutsa gusenga.
tiwogira umwuka wera ngo uzurya gusa numara uryame. Nta mwuka wera ubufite. Umwuka se wo kwemerera. Aya wo kwemerera umwuka. Oya. Igituma gusa uzurya ukaryama wowe ukagira amahoro nuko umwuka gusa wabaye umuturanyi ariko turinjira muri wewe. Turasabira abagore muri iki gihe mwuzure umwuka wera. Haleluya. Amen. Paulo yaravuze ngo umwuka wera ngo buri gihe uzukunda kurwanya izo kamere yanga, izo kamere ikunda. Kamere nayo ngo ikarwanya izo umwuka ukunda, bihora mu ntambara. Iyo umuntu yabaye umunyakamere akabura impano z'umwuka w'Imana, akabura impano z'umwuka wera, akabura impano, akabura umwuka, akabura imbuto, azaba umunyedini mwikanisa baza bamunyereraho. Nico gihe usanga azatera akavuye mu bandi bagore, ntaza yumvira abandi bavuga. Abagore bose batagira impano z'umwuka wera cyangwa imbuto z'umwuka tibaza batanga umusanzu, tibaza bumva. Habe niyo bavuze ngo batangaze basigare, azasohoka mbere y'abagabo. Igitangaza Nta bwanwa afite. barahari. Ubundi muri administration tumviye ubuyobozi kera uba waburwanyije. Abagore bagira imbogamizi zibiri. Imbogamizi ya mbere nibo baza bitorera umuntu ubayobora, bamara bakamupinga mu bwenge, bakamupinga mu bwenge ariko ngo nawe yarakabije ngo iminsi yose ngo saa tuguma dusigare. Abo nibo bagore nyine Birakureba. Izo si by'abayobozi bagashiraho liste y'amajana 200 cyangwa 100, agasigara mu kwa mbere, agasigara mu kwa gatatu, agasigara mu kwa kane, bagapanga umunsi wo gusenga. Kujya uba warwanyije ubuyobozi yewe nuko gusa ibintu byose ubuyobozi bwanyu muza mujana muri bene wanyu. Iyo utagandukiye ubuyobozi uba waburwanyije. Mwaje basinze mwumva neza. Hari ahantu bamwe nyasanze bamugumukanye kinamama, ndababaza ngo se yagize gute, ngo agira imipango cyane ngo azayishira hejuru. Mwamutoreye iki? Ninde wamubahaye? Kandi yararangije manda ya mbere, bamwongeye manda ya kabiri, bamusarana muri manda ya nyuma, barasara. Mbabaza impamvu bamusaranye, kuko yari umugore w'ubwenge ufite impano y'ubuyobozi. Niyo wo mubona uri umushitsi uzumubona. Amen. Barambwira abo bantu bo muri uwo muhanda, zanganira n'abagore cyane, barambwira ngo ikintu agira ngo cyambere ngo azagira imipango. Mwage umugore ufite imipango muza mumushigikira, abari intwara bari igihumbi. Yarananiranyega. Iyo ni intenge yotuma imipango nashaka azagira imipango arimbe, azarimba uwo mugore, kandi si umugore muto. Umugore ushoboye kurimba abari igitangaza, muza mumushigikira. Biroroshe se kurimba kandi si icyaha. Umuntu wese w'amafyeri uyashoboye icyo si icyaha. Ariko nyasanze ahantu hamwe baragumukaga bikomega, birakomera kabisa, biramenyekana mu yandi makanisa. Ariko babaza icyo bamujijije ngo agira amafyeri menshi. Ninde bakubujije kuyagira wewe? Erego arakomeye, uyashoboye azayagira. Iyo si impamvu, icyo ntacyo Bibiliya bivuga. Icyo Bibiliya itavugaho icyo si ikibazo. Yego. Mukubitire Imana amashi. Abantu iyo bafite umwuka wera baza bakundana. Icya kabiri baza bubahana. Icya gatatu bagira discipline. Habe nubwo yo bangana n'umwana wawe wabyaye, iyo ufite umwuka wera uzawubaha ubuyobozi. Ikizokubwira ko ufite ikajagari nuko uzupinga ubuyobozi. Aba mama rero intege nke bagira ikomeye ya mbere nugupingana muri siyasa. Ngoje ariko bamwe bazamagira gutya, ako urugambo ni rubi. Iyo umuntu yagambanye cyane hanze no mu ikanisa bamwe yahaguruka urutse kandi ngo siko agiye kuvuga iki, ngo si we ni we wamutoye. Ndabeshe manda ntirashira, nta kintu na kimwe yabakoreye, nimwe mwamwitoreye. Kandi kandi urabizi neza ko uri umugore ariko wanze gutanga umusanzu. Bavuga umunsi wo gusenga ngo jewe sinza nyumva ngo bizabagore, uri umugabo, turi umugabo, uzoza usenge hamwe n'abandi, uzutanga umusanzu, uzusigara nibiba ngombwa kusigara. Twubaka umurimo w'Imana, tuzadutanga urugero mu babyeyi baba mama bo mu muzindi wacu, bageze aho bagura inka umusanzu wabo, bakagura inka bagafata bakagura inka zikabyara izindi nyana n'ibimasa z'abagore gusa.
ariko hano akamagararije gusa ngo ntahitanga shamburiya kizimyamoto. Iyo umugore atazatanga umusanzu aba ari kizimyamoto. Abahaye arwanya iterambere ry'ikanisa, abahaye arwanya iterambere ry'imitekerereze y'abayobozi bitorera, turabashamburiye mu izina Yesu. Kandi iyo bagiye kunanirwa azaba yigira nk'umugabo ngo jewe sinza ngendana nabo kandi sinza mbumva neza. Wowe uri igiki? Wowe uri igiki? Kubera ko utazamwumva neza agashaka ko bakama bigurupa ari nk'abatatu ngo ibaga ntibegerana n'abandi bagore ngo ibo ngo n'abasirimu ngo bafite ibindi. Habe nubwo uzosirimuka wari ukasirimuka uri umugore tu, uri umugore tu, uri umugore utanga umusanzu cyangwa ureke, uri umugore wubahirize gahunda z'abandi, uri umugore ntaho uzobikwepera, byararangiye uzogeza Kristo agarutse. Kandi Imana yabikugize ifite intego yo kugira ngo ube umugore mwiza ukore neza. None wigize ikintu kiraho gusa hano ntaba hari, hano hari abagore beza ni ukuri kose, ti muri abo bantu ntibari hano, ariko nimba aho bari babizi ko batazabegerana n'abandi. Iyo jambo ni rya kangahe? Icyambere, umugore mwiza agomba kuba yarahindutse, atagira imvugo za kera, atagira ubwirasi bwa kera, atagira ubwibone bwa kera, atakigendera mu magambo y'urugambo. Agomba kuba yarahindutse. Bibiliya iravuga ngo muhinduke rwose mugize imitima misha. Yego. Akaba umugore ukijijwe w'umukristo, uvuga neza, ureba neza. Cya kabiri, agomba kuba ari umugore ufite iyerekwa rireba kure. Kuko hari abagore baza bareba hagufi, nicyo gituma bari mu gukora amanyanga Nairobi. Akama areba gusa akavuga ngo ari Nairobi. Akama akora ibintu. Tuzova Nairobi, murabizi? Tuzotaha iwacu mu Minembwe. Abanyagahororo baje Gahororo, abanyarurambo basubire mu Rurambo, abantu abanyamibunda basubire mu Mibunda, imihana yubakwe. Ibi ngibi abantu bahabikora hano umuntu akikora ikintu hano igihe cyo kuba Nairobi kizoshira. Ndio abagore bitwaye nabi bazogira isoni zo gutaha iwabo. Kubera iki? Abagore bareba hagufi nibo bazambabe muri situation bagezemo, akamakora amanyanga. Uzu umuntu ureba kure ntiyopfa gukora amanyanga ngo wihindagure nkanja kamvutabi gute se wihindagure nkanja kamvutabi. Abagore b'abanyabwenge kandi b'abakristo baza bareba kure, nyuma ya Nairobi, nyuma y'igihe cy'ubukene, nyuma y'igihe cy'intambara, hariho urenze amaso kuva iwanyu no gutaha iwanyu, utekereze uriwe muri Kristo. Ndio baza bareba hagufi. Nimba abagore batanu bakama bamujana mu gakungu, ariko ikintu cyambere inzantamba kubera ibintu bibiri. Murabizi mbibabwire, ikiza gituma sirimba unushaka bamuhaguruka. Jewe nzasirimba kubera ibintu bibiri. Ikintu cyambere, inza sirimba shiba Imana kurukundo Imana yankoze ntakintu nakimiciye. Izanya nyumva mfashwe ta senti hano, nyumva mfashwe ngapfukama nkamanuka ku musozi kabuzamuka imbeho ikaba sinyumva, kitekereza urukundo Imana yankuze ntakintu nakimwe yanciye. Ico gusa nagiturira amaturo kama sirimba gasara terema. Yego. Icyakabiri zashima Imana ko tinjiye muri systeme.
Aho. nuko nyasomye ijambo rimwe rivuga hejuru y'itorero ryiza ariwe mutima mwiza wo muri Kristo. Rivuga ngo itorero ni amagambo 5 nyahasanze, ariko ndavuga rimwe ngo itorero ngo nabera bishize hamwe abizera ngo bibumbiye hamwe ngo bafite imikorere iri hanze y'imikorere ya systeme y'isi. Tema urabizi neza ko winjiye muri systeme. Niba waragiye nijoro, niba waragiye kuba urabizi jewe sinyosirima ndi muri systeme. Mama ngenda nkicara kiyogoshesha ngo gukora ibintu nyoko amanyi yogoshesha gahara gahara pwa kandi kazanyama nyingumiri inyuma ndigihe nyinje mu kanisa kicari inyuma sinyoro wanyishaganya kwaba bamupenta kote ujuje ibyango wo bacamana oya imaba yishaganya ngo mese gute alo mbinguni turi muri impact tushamburiye amapere turema reka babwire ijambo rimwe nta mugore n'umwe uzohemberwa kubera ko yicaye mu ikanisa. Imana izoguhembera ko wahindutse ukava mu isi ukavuka ubwa kabiri. Hallelujah. Equilibre de varier. Hallelujah. Cyo gituma abagore mugomba kuzura umwuka wera mugafatwa ukazufatwa. Gaga ni muvuge rugo kino gihande. Mugeza haruka. Gaho gani hagira ngo rufatwa. Mwese mwafashwe muri silence. Iki gikundi cyose cyafashwe muri silence. Pentecost gihe yaziye. Bibiri isifuka ijambo rikomeye ngo umunsi Pentecost iza ngo akajagari karaba abantu bose ngo buzura kundi ngo barafatwa baravuga ariko iyo tuzi umuka we tuza turota ibiri mu ijuru tukavuga ibyo mu ijuru tukagira imigambi myiza. arabera azabyuka batunze indango babagaburiye nijoro akarya imboga atatetse gatakaranze tu mwabagore tuzamure data bwiza turarangije. haleluya umugore w'umunyamwuka umwe azazamura umuhana, umugore umwe w'umunyamwuka kandi umugore umwe w'umunebwe azasenya umuhana akavurwa abantu kubera impamvu z'impano Imana yaduhaye zo kumenya gucengeza. Iyo ubaye umugore mwiza uzuhindura byinshi kandi Imana izotubaza icyo twahinduye mu bwami bw'Imana. aza kuranisha neza yewe. Yesu yaravuze ngo dusenge ubudasiba. Yesu yaravuze ngo dusenge ubudasiba. Kandi dufite impamvu ya mbere igomba gutuma dusenga nuko hari ibyo tudashoboye. Hari ibyo tudashoboye. Ariko mu gihe twasenze Imana izirema. Nutsa tubona imbaraga zikaremeka. Iyo ni impamvu igomba gutuma uzusengera abana bawe, usengera umuryango wawe, wisengere. Habe nubwo uzoza ubona ufite ifaranga n'imodoka n'amazu, ibi byino, ibi ni ibyino. Ibi byino bazama baryama gasinzira. Ibi byino ukazubona ntacu ubuze na kimwe. Hari impamvu yo gusenga kugira ngo urubyaro rwawe ruzogere kubikomeye. Abana bawe bazogere kubikomeye. Kandi abantu bose bananiwe gusenga baza bavuga byinshi hanze ariko umwanya wo gusenga bashika kabura amajambo. Yesu yabwiye umugore w'Umusamariya akazi mu gice cya 4 cya Yohana umurongo wa 23 aravuga ngo umugore nyizeye igihe kiraje kandi kirasohoye ngo abasenga data ngo bagomba kumusengera ukuri no mwuka ngo kuko Imana n'umwuka ngo abayisenga bagomba kuba mu mwuka
mwuka. mu mwuka. Iyo uri mu mwuka uzi ureba ibintu neza. Iyo uri mu mwuka ugira ibyishimo, ugira imbaraga. Ugira imbaraga. Halo. Hari abantu bafite ibiro 85 ariko mu mwuka afite 3. Sinza kureka Wandagare asa kuramisha neza ye ikarondoreka. Abagore b'abanyambaraga ni abagore buzuye umwuka wera, baza batekerereza imiryango yabo neza, bazi guca bugufi, bazi kuvuga. Amen. Amina kubwa. Impact itombe. Hakika. Cya gatatu, iki cya kabiri cyo kureba kure bivuga muri Rusi igice cya mbere. Usome amakuru ya Rusi. Umugore wapfakaye atarabyara kandi nyirabukwe adafite undi muhungu, ariko ngo kubera amaso yarebaga kure yama yitegereza muri nyirabukwe ngo habona Imana. Aravuga ngo Imana yabonye muri mabukwe ngo izoba Imana yawe. Iyo niyo data. Nazugarukaho abakazana baza babana na ba nyirabukwe nabi, barahaba cyangwa ntabahaba. Nukureba gusa hagufi. Nuzoza ubona umuntu ureba ubana nabi na nyirabukwe, uzabamenya gusa ko azareba ahantu gusa hayakandagira. Akandagira gusa. Kandi yamara akamavuga ngo nkunda mama, kurya nyoko siwe mwiza kuri nyoko bukwe, ariko kurera hagufi. Ariko Rusi ngo areba kure. Turema ngo areba kure. Aravuga ngo nubwo umugabo atagihari, nubwo turi impunzi, ariko ngo nzi ko Imana iri muri mabukwe Naomi. Kweri. Yari yarushara babwira ngo tugasura kunyita Naomi. Areba kure. Kamera y'ijuru ngwira mushikikire. Abagore bareba kure bagendana n'Imana. Abagore bareba kure basa bagendana n'Imana. Haleluya. Amina. Basa bashana n'Imana. Ngo Imana yamireba iyerekwa iri muri Rusi ngo bituma komokwaho na Kristo. Murebe kure muve mu bintu n'ibindi kugira ngo Imana igire ikibavugaho. Imana izimurikira ibitekerezo byarangije kure. Nimba uri mu bibazo uyu munsi tugume kure ibibazo, reba kure. Nyuma y'ibi hari imigambi myiza ku buzima bwawe. Nyuma y'ibi hari ibyo Imana ibateganyirije gukora. Ntabwo Imana yakuremye gusa ngo uzuteke ucumbe umuveragura umuvuga ibyo uzuvuga n'uri rugomo rwa hano ngo bituma witwara uko ukeneye. Umugabo wawe uzamumukunda, hari bamwe bazambe bahonda abagabo mu mutwe ngo pa ngo pa Akanyundo. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kemea katika Uzoza ubona umugore wahaje umugabo, uzoza wamuvuga ngo koma shitani kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wamuhunga. Iyo ni pepo rikuze, ntabwo ari pepo ritoye. Uzohaza umugabo kandi ari umutwe wawe. Ngo ntazamera nk'abandi bagabo ngo jewe sinzamenya nico gihe baza bashudika ngo bofure ne uzumera neza ngo azasobanura ibintu ngo jewe ntibaza banyitaho. Barakwitaho uruhinja, niba atakwitaho uziyiteho. Uri muto uziyiteho. Turi muto. Lango ni gani? Tengeneza mambo baba. Terema Kaime. hari abagore baza bashaka kumengira ko mubebe ijo sakaza atemba gucya ngo begure. Nyumvishije ngo hari umuntu ngo hari abagore bamwe ngo azayamagira amakonfuri n'umugabo ngo azamupostinga ngo mwerekane. Iyo wipostinze tugira yawo telefone, nimba uzubona ko hari amantu utayongereka ngo baguma bamupostinge. Abo bagore abo babo. Aguma gira gucya amaposting. Umuntu wese hari umuntu utazi kwipostinga. None ibyo tubipfa n'umugabo ba undi yapostinze. Nuzoza wumva wuzuye umwuka wo gupostinga. Uza wipostinga turi mutoya wenyine ushire. Wandagare asa kuramisha neza ye ikarondoreka. Zamura amaboko heka. Hakika. Ikintu kiza kubuza abantu benshi amahoro mu rugo, birya kijya kintu cyose nikizimya moto. Uzirinde nk'umugore w'umunyabwenge cyangwa umugore w'ingeso nziza gushigikira ikintu cyose gituma umugabo wawe yorara ababaye. Uziwirinda kubabaza umugabo wawe. Uza wirinda ibyo bibazo byoza intambara ariko ntibikagutukeho.
Yema Rusi areba kure. Dukeneye abagore bareba kure. Habe nubwo uri umupfakazi urebe kure. Habe nubwo uri umukene urebe kure. Habe nubwo hari ibintu bidashobora gusobanurwa wowe urimo uzi urebe kure. Nurebe kure hari imbaraga z'Imana, hari marayika ishinzwe kureba gufasha abantu bareba kure. Ako subiramo. Subiramo. Nubwo wowe uri muri situation iguciye intege, wayibona ibintu byose bidaha bigenda neza, ukaza ureba amaso agaheka, aho hantu tuhatinde tunahacumurire, kuko iyo warebye hagufi biza bituma ukora amakosa. Ariko nureba kure hari imbaraga z'Imana zishinzwe gufasha abantu bari mu ntambara no mu bibazo, zazituma dusunikwa tukigira imbere. Nyuma ya hariho byize imbere y'Imana. Hari umugambi mwiza ku buzima bwawe. Imana yaturemye iradukunda kurusha ba data na ba mama. Twitayeho habe nubwo inshuti zitokwitaho. Hari umuntu udushinzwe n'Imana data wa twese. Yego. Nimurebe kure mureke kumva kugira. Iyo umuntu yarebye hagufi azaguma akagambana. Yamara akazagambana no mu ikanisa. Azayamagira gukinzara. Akubaza batera isoni bacu. Habe nubwo wowe utamuzi gusa uzamenya ko ari umuntu wareba hagufi. Mu ikanisa no kuvuga za ruga no guhutumiya no gushima Imana ivyo yakoze. Naho wewe uzawamukiritika wamaruka amawigira ukuntu uzawamahongorerana. Umwuka wera ntiyoza muri wewe. Agomba kuba ari umugore ureba kure. Mukubitira Imana amashi. Amina kubwo. Cyagatatu, cyakane. Ngo agomba kuba ari umugore ukunda Imana. Turangirize kuri iryo jambo. Abantu bari mu gukunda idini kubera ko bazi nibatihisha mu idini, abantu bazamenya ko bahangutse babaveho. Ariko abantu bose binjira mu idini kandi idini riricarira mugaza. Imana ntiyatuzanye ngo inezezwe nuko turi mu idini. Imana yatuzanye mu kanisa kugira ngo duhinduke nitumara dukore misiyo Yesu yasize ku isi yo guhindura. Nuzoza ubona nta mwanya ivuga butumwa ry'amagambo niri siryo rigira imbaraga. Nyimbo na neno havitoshi bali mwenendo ulio safi utawavuta ndugu zako. Nimba ugira ingeso mbi, nimba ugira imirimo mibi, turi umuvuga butumwa habe nubwo wo muri turi umuririmbyi, Imana ntizi kubonera muri iyo kariyeri. Imana izayemera indirimbo ikemera ivuga butumwa n'amasengesho z'abantu bafite ingeso nziza, imigambi myiza, imitekerere myiza, bigatuma Imana idushigikira. Abandi ngo bakunda ngo babashikire ngo abantu bose barabakunda. Ntambara duhaturwana yo gukundwa n'abantu twaje kwiyamamaza no muri iyi si. Kuko n'abagukunda ntibaza baguhemba. Ariko hari Imana data uzungwanira gusa kunezeza Imana yawe. Ibyo abantu bakuvugaho nimba ari ibinyoma cyangwa nimba ari ukuri uzubisigaho. Ntibigukerereze. Reba imbere. Nimba ukeneye kugera kure reba imbere. Naho twebwe dufite abantu bakebaguza ngo se ko baramvuga gute? Baza bamvuga. Kera wananiwe. Ngo baza bamvuga bamwe bavuye muri korari ngo barivumbuye ngo barabavuze. Bazokuvuga urinde upfa. Wanze kuvuga yaheze mu nda ya nyina. Umuntu w'imitekerereze migufi wananiwe guhinduka waheze muri marché sur place. Ni mu mwene tuntu ngo bamvuze ngo barande bagutengo. No. Ugomba kurenga ibyo reba imbere. Kuko nureba imbere tuzohusha intego z'urugo rwawe. Tuzonanirwa gukorera urugo rwawe. Imana yagushize mu rugo rwawe ngo ukorere. Amen. Abandi bagore nabo bameze nabi baza bamera nabi. N'abagore b'abashango. Amaboko nuko yabaye. Kandi Imana yashize ngo amagufwa arakomeye ariko muri iki gitabo muri iki gice mwatoye kiravuga ngo umugore w'umunyabwenge kandi mwiza ngo azanezezwa no gukoresha imirimo y'amaboko yiwe. Wanakuwa waregevu. Abashangu ntibazoja mu ijuru. Woja mu ijuru se mu gitabo wakoze imirimo yiye ko wamye wiryamira gusa ukaguma gusukamera nkuko. Ngo wandagare azakuramishineza itarondoreka. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Biblia yavuze ngo umugore mwiza ninde wamubona?
ni umuntu ufite amadolari. Abafite amadolari bari mu kugerageza, bakagerageza bakareba amazuru, bakagerageza ariko yagera mu rugo akamunaniza, akabura amahoro, urugo rukabamo ikizima. Yari agomba kubitara mu rugo. Umugore mwiza ninde wamubona? N'abafite amatitire akomeye, n'abafite ubukire bwinshi, n'abize cyane. Bibiliya yavuze ngo umugore w'imico myiza Yego. ngo arusha cyane marijani igiciro. Tugatekereze ngo ibyo uza wikora ngo bizotuma uberwa. Imana ntizikanga ukumeze niko Imana yakoremwe, ntaco nibisanzwe. Ariko Imana ngo izanezezwa nuko tuguma kuba abagore bibatekereza neza, bafite ibikorwa byiza. Iyo dufite ibikorwa byiza, Imana izo twifuriza kurama no kubaho. Amen. Oh, hallelujah. Turarangije. Bibiliya izivuga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 9:36 hazavuga ngo umugore witwa Dorikasi. Dorikasi yari umupfakazi, yari n'umukene, ariko ngo yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Twebwe dufite abagore benshi b'imirimo mibi, b'ubushishe bwinshi contraire. Ariko Dorikasi ngo yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Bibiliya ivuga ngo ararwara arapfa. Imirimo myiza, ingeso nziza ni urukingo rwo gupfa. Iyo umuntu ari mwiza ntabwo bizogufasha gusa, n'igihe utazoba ugihari bizofasha abaguzogukomokaho. Ubwiza bwawe buzogufasha igihe utazoba ugihari. Dorikasi ngo ararwara arapfa, ariko ngo kubera ko yari umugore wagiraga imirimo myiza, imico myiza mu muhana, muri quartier. Haleluya, Hallelujah. ngo ararwara nk'abandi arapfa, aracikana, umutima uracikana, amaze ngo amahoro arabura. Amen. Ngo Hallelujah. abantu bose barazamura, baza mugenzi wawe ngo ese kubu nyine wowe upfa uku nguku, kuko hari abantu borira. Ariko yemwe muzamukora uburyo uzobona ukuririra kubera gusa neza. Umuntu niyibuka ko hari umunsi wamugaburiye agiye kuburara, hari umunsi wamwambise agiye kwambara ubusa, hari umunsi wamugiriye inama, hari umunsi wamwegereye yafakaye, hari umunsi wamwegereye yabaye imfubyi, hari umunsi wegereye umwana w'umukene, hari umunsi. Twebwe dufite abagore babi, ingo zabo azayamamera nguko akama bumwango, abapangayi bakaza abapangayi. Ariko Imana ishimwe yatabaye abapangayi. Hari abapangayi bagifite ingorane, hari abagifite ingorane. Muri Kenya aho byarakemutse, wogenda ngo bagume bakujwigize so kwama wigendera mu wawe. Kubera iki? N'ubundi ntibagutunze, nabo nta tuzi dukomeye bafite, amaboko yawe yo gutunga. Nico kintu ciza nyakundiye muri Kenya. Nta bantu bototezwa ngo umutotezwe n'abantu ngo kora ibi. Nigeze gupanga kagenda ku masomo kubera uwo mugore yari mubi, agakunda ngo nkoreshe cyane kandi angaburire bukeya. Akabagore babi, yewe akabagore babi. Umugore mubi uzucumba ibyo kujya, ariko agakunda ngo bigume aguma apfundegeza, tagaburira abantu ngo bahage ntibareke. Ariko abagore babi ni babi bacu, babiga bakera batarabuba baracahaba. Umuntu akananirwa guteka neza ngo abantu bahage. Habe n'inka zamukoye uwo mugore, zagiye zabira nyine zagenze nabiba. Umugore mwiza azagaburira abapangayi, abana bo kwa sobukwe, abana ukagaburira abantu bakarya bagahaga, kandi tugira ubushishe bakarya bagahaga bagasiga. Ariko baracahaba nyine ma ku izina rya Yesu, kandi bazabanywa meza. Tubashamburiye twese uyu mugoroba, kuzamura amaboko tubashamburiye, turabashambura mu izina rya Yesu. Imitekerereze migufi izi kubwira ngo ibyo kurya, ubundi ibyo kurya byose bizo kujya kurya ibihiye byose biba byashize, bizo bisubira mu kigega, zavuye muri stock biba byarangiye. Kuranga kugaburira uyu mwana, uzi ko uyu mwana ari wowe gukiza. Warubizi kubwo bwenge se mwobubona. Abagore bose babi nukureba azayamareba ifu, akareba inzu, akamatumba mu nzu, yabona yambaye ihuzu, abana bo kwa baramu babo baramanutse baraje,
abana bawe tuzi abantu bazobafasha, tuzi umuntu uzokurerera umwana. Niko isi imeze. Iyo ureba kure uzi ugenda utekereza ngo uyu mwana wanje ndashobora gupfa mbere umwana wanje akabona umufasha. Iyo ureba kure hari ibintu tosha, ntiwokomera kuzo kurya, ntiwonanirwa gufata amapangayi neza. Umwana wiwe akamubwira ngo uryamire ubundi abyuke karaguma furagurike. Ariko amapepo kandi yamara kamaza mu ikanisa kare ngo tuna kuabudu Yesu. Ukoze gushanganyikisha abantu cyane. ukoze gushanganyikisha Imana. arabaza bakingira n'isukari. Isukari isukari kandi abandi barayihararutse ko barayigabanya, wowe uracyayikunda isukari. Isukari yavuyeho, abashishe b'isukari ukuye ibinyegeri nivyo bitararuha bimenya ubwenge bwo kuheba. Ariko abantu bose bafite ubwenge, isukari uzunywa isukari nkigira ingaruka. Abantu batagira ubushishe, abandi bakarura inyama gusa, bakaza barura inyama abandi batetse akaru baza kwarura. Aha kurya arahari. Uwo mupangayi yarambwiye akagura inyama bamara bakamuha ibishimbo gusa kubera ko ari umupangayi. Ako abasaba dayimoni Ngo n'ubundi akunda. muzamubwira ngo abadayimoni baza baza bamoke nk'ibibwana by'imbwa. Hoyaye nk'ibibwana by'imbwa nimba Bibiri zivuga ngo ukunda ko bakugirira wari kugirira abandi. Iyo ureba hagufa uzuga umukareba inda yawe ugumurya byinshi ibisagusa ubibike. Uyu mwana wawe uhaye uvuga ngo ari we uryamira umpangayi akore, uriya mwana uhaye urishizana arashobora kuzogirira umwana wawe neza, wowe warapfuye utakibaho. Muza mureba kure murenga imipaka. Oya none imitekerereze yo kwisukari uwo nguwo gateye ubwoba, uwo nta bwenge. Ubundi umutima mubi cyane kandi babwije ukuri ko Imana muzobigenzura. Umuntu wese ugira umutima mubi n'ubwenge buke, n'ubwenge buke. Nta munyabwenge ugira umutima mubi. Abanyabwenge bose azabona ubushobozi akamakunda ngo afashe, agira ishaka ryo gufasha abantu, habe nabo baturanye, habe n'abatazi. Azayamahamagara abantu muzonyohereza abana babiri, mwebwe muragowe muriyo. Baza bareba kure abanyabwenge. Nawe ushaka kureba isukari n'agafu, ariko namwe ko murapfa kubivuga nono. Ibyo babigiha abakwere. Akubwenge buke ni bubiba. Turabushambura mu izina rya Yesu. Ubanza utekereze ikintu Imana yakoze gikomeye. Imana yatwigisha abize n'abatarize kumenya imyaka tumaze, ariko imyaka dusigaje uko ari abantu bapapira mu mezi, ukaguma ukagira nabi usigaje amezi papira. Nyuma yawe yo gupfa hariho abantu Imana izohagurutsa barimo abantu wagiriye neza, bazitura abana bawe neza. Iyo umuntu afite umutima mwiza n'ingeso nziza, kuragirira abana bawe neza n'abuzukuru bawe utasoba ukihana. Abana b'abagore bapfuye barakoze neza, baza bagira abasponsa babafasha, umuntu akavuga ngo yigeze kugirira umwana neza. Amen. Ikindi bakunda abashitsi. Umugore w'ubwenge buke niwe uzukinisha umushitsi. Umushitsi, definition y'umushitsi ni umugisha. Hari ahantu bamwe bagaze bamashiramo kagapopo, ariko subu ni nk'igihe cya Nowa. Ariko umuntu ubugira agapopo iwe ni igipfu bagahinga. Kurafasha abadayimoni kwica abantu. Kandi nawe uraye uri bupfe. Umunsi wawe tuzongererwa, umunsi wawe nugera tuzongura Yangi sinzi uko rije, reka turireke. Igize ngo umutwe munini. Terema abandi babaye kuvuga abandi nabi gusa ngo nubwo ngo ari muzamu wanagira kure ngo ariko bahora muri ari ukaba mwiza mama mu bintu bitanu wagira agakosa kamwe ngo azagira kure ngo ariko wagira kandi ariko wowe kugira urundu ariko ni ritara wowe kugira nyarundu bazabicara bareba amakosa y'abandi akananirwa kwikoresha. Ubundi nushaka gukomera uza wireba ubwawe, ureba intege zawe, wisubireho wenyine. Nta wundi uzoza kukurebera umutima wawe, ni wowe wenyine.
ikintu Imana yakoze yaremye mu bintu yakoze. Abakomeye bagira abazamu, bagira abarizi, ariko buri muntu wese ari kuri vora y'ubuzima bwiwe n'umutima wiwe. Wowe ujana Gehenumu, wowe ujana muri paradiso. Wogira imyanzuro none ukavuga ngo ngiye kugira neza. Iminsi ukiriho nimwige kugira neza, kuko nyuma yo gupfa ineza izigenda ikagaruka, inabi izigaruka. Yego. Ineza iragaruka, inabi ikagaruka. Ufite imigambi imeze gute? Wagiriye bangahe neza? Abo Imana iguhaye gutunga n'Imana ifeva y'Imana ntacu urusha abandi, uzubafata neza. Nyuma ya hano, nyuma y'iki gihe, nyuma y'ejo hariho ejo aho uzisanga ugakizwa n'abo wasuzuguye n'abo wafashe nawe. Umugore mwiza ninde wamubona? Iyo umugore ari mwiza agira ibyishimo mu rugo, iyo umugore ari mwiza agira imitekerereze ireba kure, agira amahoro, agira imico, ntagira umushiha. Ikindi cya nyuma nico noneho ndangirijeho, ntagira indonde mu rugo. Bibiliya ivuga ngo kubana n'umugore w'ingare mu rugo, ngo ahubwo ngo uwo mugabo yoba mu gasongere k'inzu. Nta mugore mwiza ubaho ugira ururimi rw'umudonde. Nimba umugore we yakoze ikosa rimwe, uraca bwira ibitotsi bantu ntibaryame, nibatangira kurya uvuge ejo mu gitondo utangire ngo na gatanu warakoze ibi ngo nibiki. Nta ndonde. Umugore w'umunyabwenge nimba warashatswe n'umugabo umeze nka Nabali ugira amafuti menshi, uza mushakisha uburyo muganira. Nakunanira ufata akanwa kawe, Imana ntizombaza amafuti y'umugabo, izombaza amafuti y'umugore. Bibiliya yavuze ngo umugore mwiza ninde wamubona? Imana duhe kugira abagore beza muri iki gihe, kugira ngo dutekereje ejo hacu, kugira ngo Imana twitize dukoreshe ibikorwa. Imana dufashe kandi tuganze. azakuramisha Neza ye